ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ni Neizo Pro muba muri kumwe. Nari maze iminsi nta video mbaha, ariko kano kanya hari akavideo ngira ngo mbahe mbashe kubereka. So murabizi abantu mukunda kwa uploadinga, muraploadinga kuko bigakunda. Nanjye ndi kwa uploadinga video, no mbere yuko nyipublishinga nshaka ko ino video nyipublishinga kuri YouTube channel ebyiri icyarimwe, zikagaragara ko ari YouTube channel ebyiri zashyizeho ino video. So kimara kwa uploadinga nk'uko nguko, uraza ugashiraho izina rya video yawe, amara gushiraho izina rya video ugahita umanuka hano hantu hasi. Amara kumanuka hano hantu hasi ukaza ukareba ahantu handitse collaboration. Hano hantu handitse ijambo collaboration ni ya channel nshaka ko ino video ihita ijyaho ako kanya. Ndaza ngakanda kuri collaboration. So hano ugasearchinga channel yawe, wenda ni Neizo Pro. Neizo dore ngiyi Neizo Pro yaje, bivuge ngo ino channel nshaka kuyiha access kugira ngo iyi video ihite ijya kuri ino channel. Ndaza nkande hano clicking, then nkopiye link. Nyuma gukopiya link ni closing, so nkore save. No iyi channel shyizeho ngiye kubanza fate ya link, then ute ninjira ni pasting go ku yindi channel and enter. So mwihangane biri kurodinga, birimo birarodinga, biri kurodinga. Turasura ya link kugira ngo tubashe gukonfaminga ino access tugiye guhabwa. So nkuko mubibona maze gufungura ya link, bahise banyereka ko umuntu bita Neizo TV Show antumiye kugira ngo video yanjye y'amateka ya Gakoni ibe collaboration nawe. So ushobora gukora decline cyangwa se gukora accept. Iyo ukoze accept uba ubyemeye, uba wemeye ko uburenganzira yaguhaye kuri access ari bwo, ugakanda accept. Okay, umaze kugira gute ukanze accept. So collaboration invited, accept. 3 seconds. Reka dutegereze gake kubera internet nkeya, tubanza kwemeza no accept. Okay, nkuko twamaze kubibona, dore ngiyi video yacu yaje kuri channel yanjye. Bivuge ngo video yaje kuri ino channel, nshobora kuyikoraho ibyo nshaka, nkaba na-editinga, nkaba nayipublishinga, nkaba nakora ibintu bigiye bitandukanye. So ino video ninjya kuyipublishinga iraza guhita igaragara kuri channel zombi. So ahangaha nkore next nkuko bisanzwe, nikomeze next, no copyright issue. Ubwo nyihe thumbnail nimba mbishaka, reka nse mfite ya video mpite nyigira public, setting as premier, nkore publish. Okay, video yanjye ndayipublishinze. Reka turebe iyi video yacu dupublishinze ese yagaragaye kuri za channel zombi. Reka dukopiye link yayo tugende tuyirebe. Copy. Reka nze tubanze tuyisure turebe. Iza hano kuri YouTube dusure iyo video turebe ukuntu iza imeze. Ukimara kureba iyo video yacu hano hari akantu ugiye kureba this video. Ino video iri ku macano abiri, iri kuri channel ya Neizo TV Show, ikaba no kuri channel ya Neizo Pro icyarimwe at the same time. Look here, Neizo and Neizo TV Show. So ubona ko bino bintu ni ibintu bimeze neza. Rero nawe nimba ubishaka wakabikoze, ibintu ni sawa, ibintu ni wane, ibintu ni neza cyane.